Bafowethu lasuka lahlala ukhuzana umfoka Mpungose-ke laphana-ke idedela-ke ikhava-ke yomsebenzi wakhe-ke izolo-ke ntambama-ke njengoba bethembisile-ke ngo-6-ke webafowethu-ke abantu bajabule abangama-Blue Nation left and right-ke laphana-ke uveze ngokusobala-ke ukuthi-ke lena-ke iyona official album cover yakhe-ke laphana-ke isihloko sakhona-ke esithi-ke inhlanhla iza nepati webafowethu uthi lo mculi kaMaskandi waziwa kakhulu-ke uyakhipha-ke ngeyi-21-ke zikaNovemba-ke uthi-ke bazobe bemini bebade noma-ke imini-ke bebade kusho ukhuzane-ke umfoka Mpungose-ke laphana-ke siyazi bafowethu-ke ukuthi umculi kaMaskandi-ke la ukhipha kanye-ke ngonyaka-ke laphana-ke wenza one album-ke laphana-ke njengoba sazi ngo-December-ke kusuke-ke kuyizikhathi zakhe-ke laphana-ke nakho nangampela-ke usekuvezile-ke lokhu-ke ushilo-ke wathi-ke uyaqhubeka-ke namhlanje-ke uzolethwa uhlu lwezingoma-ke ntambama futhi ngo-6 ntambama bafowethu ngithi nginithathe nginibeka njengoba kunjalo la kwisiqiniseko esemida-ke ezendla mlenze-ke ziyakuqonda kakhulu-ke lezo-ke okungama-Blue Nation-ke laphana-ke noma-ke lapha ezakwaguqa ukuthi uma kusuke kunje kusuke kuyiziphi-ke iy'khathi masikhuluma-ke ngokhuzana umfoka Mpungose mina-ke ngizolokhu ngikucathulisa njengoba-ke kunjalo bafowethu ngithi nje awubuke naye-ke i-CD cover-ke laphana-ke 2025-ke laphana-ke inhlanhla iza nebhadi bafowethu yilezo.